abantu bari kumpamagara uyu munsi mfite ibibazo purani zabaye nyinshi ariko kangende ndebe ko nabikuza amafaranga y'ibirayi ubu byajaguye rwose guma mu rugo yaje kanihuta ahubwo igihe kitancika Tanya telefone hano, tanya telefone. Niyo telefone. Niyo telefone bro. Telefone. Wa, gukora cyane, gukora cyane, gukora cyane. Gukora cyane bro. Usanze. Gukora cyane undi shoshe ndi. Ushirwe. 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 Wambabari, ushirwe cyane wamusenze, ushirwe. Wambabari. Wa, nawe ushirwe. Nani isura mfite. Wambabari. Hano waje gukora iki? Cyabase. Ubikenda vuba. Ubikenda. Ubikenda vuga cyane kandi. Ayiwa. Waje kwa cyane wowe. Waje kwa cyane. Nangiye kubikuza. Waje. Telefone. Naringiye kubikuza. Ninde rugwamagaye? N'umugabo warumpamagaye. Koma ibibazo. Iyi telefone koma nimi. Asa mupande. Fata acha. Ibintu nkora yuranse mujinga. Nagere ni karifade. Nagere ni karifade. Nagere ni karifade. Nagere nayibonye n'ukuri. Hahandi wansange nta kibazo hano ni hahandi areba kuri gate nugira ubwoba. Afande wam. Oya reka nkushishire. Afande. Era kuburambonye uransuzugura. Wa mukinga usi. Ngende mushaka rwose kazi kanje. Nibyo rwose naba nawe uretse kurya. Ngende umushura. Ngende umushura n'ukuri. Yewe we dore cya gisambo cye cyarazengereza abantu baragifasha mugikubite cyatugariraga abantu hano mwiri cyamba rya waruwazi yababa we sha ibintu nk'ibi ngibi baje babifata mugikubite ibi ntibizashoboka rwose bajura mu Rwanda baratuzengereje aba twagiraga umuhungu nk'uyu nguyu ntago abagore bacu bagitunga amasakoshi ntago bagitunga n'amatelefone yose barayamaze gikubite afande kiragucika ibisabo byangaye biba bifite ingufu ata we siko nta n'ikariso cyambaye wasanga kitanasiramuye ata we ugiye kubwira abaturage bose bari aha benshi dore bashungereye ibintu byinshi bategereje iki umwanzuro ujye kugufatira reka nkwereke ugiye kugenda ni telefone werekane ugenda uvuga ati sinzongera kwiba n'undi munsi ati ntayobye afande kiragucika kiri kwigirisha kupita ku mabuno ku mambuzi waratuzengeze nanjye ejo bune nijoro ntago wanigiye hano mugikubite wari wabuze iki afande gose fanda kunkubitire mwaratuzengereje abo narenze ko aribo bafashe sha kubita iyo ngegera sha kubita iyo ngegera uraba zisanganze bakaziba zikunda bibaye ibisambo binywa n'urumogi ariko iri ishyamba ubundi mamuri kiruka fane ntago kizi kwiruka kirikweho wasanga kisha wowe hirya niho bakunda kwihisha Hasi wakigenga we kananye mfasha fane nibwo ntari umufane nta nikoze ry'ikinyerondo nakoze ariko ntago fashe kigenga gusa meze kigenga azakaruka waje kumara iki wanyu ni hehe fane kubera gutagihabije kirakuganduka iyo twabande gusa
Windasa mwana. Gukubita iyo nda Windasa. yawe. Windasa. 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 Kankubita.